Adamlar rivayet kelet, o kişide bir kap kurmanın suyuktörü var dedi. 10 min. Budan buğa ötközüp sanat 10 min yolu zikir. Ertesi güne budan buğa ötközüp sanat 10 min yolu zikir. Hazır hem uşunun nemesi çıkıp etti. Neli atı? Cipke sal. Cipte kalıp ketti ama niye ötüp aldık hazır? Knopka ötüp aldık. Bası öğret bu özde esepteyi öğret. Nitip karap koyuyoruz. 98. 2 yollar 100 kılıp koyuyoruz. Kanday jengildike Allah subhanahu wa ta'ala ver. Amurda olsa mundayla da. Meyle şu enevizin aldığında dağı şu kurmanın söğüktörü var eken. Sa'd ibn Abi Waqqas aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annahu dakhala ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala imra'atin ve bayna yadayha navan. Enevizin aldığında oşol kurmanın söğü var eken. Ne kılat eken tusabbihu bihi tasbih aytat eken. Zikir kılat eken de. Faqala Peygamber aytdı. Ukhbiruk bima huwa aysar aleyk min hada fa afdal. Oy, enevizge aytat. Sana bundan dağı jеңилирээк, артыгыраак нерсеге кабар берейин mi? Siz azı mına mындай кылып атасыз, бардыгын санап. Ой, көп да ал. Бул жака санап бүтөт, кийин бул жака санап бүтөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Subhanallohi adada ma khalaqa fis sama ve subhanallohi adada ma khalaqa fil ard ve subhanallohi adada ma khalaqa bayna dalik ve subhanallohi adada ma huwa khaliq. Vallahu akbar misle dalik velhamdülillahi misle dalik. Ve la ilahe illallah misle dalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misle dalik." Allah. Mınаны айтып койсоңуз, бул ушу үймөктү бул жака зикир кылгандан жакшыраак деди. Жана сизге жеңилирээк деди. Subhana adada ma khalaqa fis sama. Allah Taala asmanda kança mahluk jaratkan bilesizби? Men bilbeyim, siz bilbeysiz. Hiç kim bilbeyt Allah'dan başka. Kança yıldız var, kança kanattığı var, kança perişte var. Asmanga çıkıp düşkön kança cin şeytan var. Biz bilmeyiz bunu. Biz birinci asmanda kança var, ikinci asmanda kança var. Ya, üçüncüde niye var, dördüncüde niye var? Kança Allah Taala mahluk jaratsa, oşonun sanınçalık Allah'a subhanallah olsun da otası da. Asmandağı. Oşonçalık Allah Taalaga ne olsun? Subhanallah olsun. Allah subhanallah manası tuğandar. Subhanallah usabbihu. Usabbihu Allah'ını arılo. Allah Taala'nı ayıplardan tazalığın bayando. Allah Taala ayıplardan taza. Kemçiliklerden taza. Жетишпестиктерден таза. Махлуктун сыпаттарынан таза зат. Мынакей Subhanallah'нын манisi şu. Жаралганда кандай сыпаттар болсо андан Алла таза зат. Бардык кемчилдик, бардык айыптардан. Таза зат Алла Таала заты сыпатында. Ошону Subhanallah деп айтабыз. Ошончо жолу Subhanallah болсун деп атасыз. Асманда канча махлук болсун. Экинчиси Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Allah жерде канча махлук жаратты. Канча кум бар билеби? Канча жалбырак бар ким билет? Канча жылан, канча кумурска ким билет? Биз билбейбиз аны. Аллаху акбар. Канча будай бирөө, жарым бирөө гендер барбы? Жок. Канча арпач, канча жүгөрү. Демек канча махлук болсо жердин үстүндө ошончолу Allah сага Subhanallah болсун деп атасыз да. Караңызчы кандай деген сөз. Ва Subhanallah adada ma khalaqa bayna dalik. Asman менен жердин ортосунда канча болсо. Жана ва Subhanallah adada ma huwa khaliq. Allah кыямат күнгө чейин канча жаратат. Я, канча жаратат Allah Taala. Ошончолук. Канча жамгыр, канча дагы чөп, канча дан, эмнесин эсептеп бүтөбүз. Ошончолук болсун. Эми ушуну айтып бүткөндөн кийин бу Subhanallah болду. Кодум ушундай эле Аллаху акбар. Kodum uşundayla elhamdülillah. Kodum uşundayla la ilahe illallah. Kodum uşundayla la havle ve la kuvvete illa billah. Bu rivayet Abu Davud'da, Tabarani'de, Tirmizi'de, Nasai'de bardığında gelip otattı olanlar. Demek elhamdülillah biz tillerimizi mınağa alik kılayla. Uşaka, biröni ayıptap özümüzü maqtaganга aga emez. Biz tillerimizi mınağa alik kılsak uşunday ulu soğuplardan alabız. Ушундай улуу сооптор алабыз. Абу Умама разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям марра бихи ва хува юхаррик шафатай. Бир жол өтүп баратса, ал эки ээр дейбизби, эйин лаб. Эрин кыймылдатып аткан экен. Эми мындайча айтканда зикир кылып аткан го дейм. Ла илаха илlalloh, субханаллах,
Сен эми кыймылдатып аткан экен. Ушу эриң кыймылдатып атса, азыр бул зикир кылып аткан пайгамбар сезди да. Анан айтты: "Маза тaqul я Аба Умама?" Абу Умама, не деп айтып атасың деди. Бул айтты: "Адкуру Робби, Роббумду зикир кылып атам" деди. Пайгамбарыбыз буга да айтты: "Bundan көбүрөөк, артыгыраак зикирди кабарын берейинби? Түндө күндүзү менен бирге, күндүзү түн менен бирге, антакул субханаллахи адада ма халак", азыркында зикирди айтты. Субханаллахи мил'a ма халак, ва субханаллахи адада ма фил ард, вассама, ва субханаллахи мил'a ма фил ард, вассама, ва субханаллахи адада ма ахса китабу, ва субханаллахи адада кулли шей, ва субханаллахи мил'a кулли шей. Тaqul алхамдулилlah мисля залик. Ушуларды сен айта турган болсоң, коддом анда сен түнү күнү зикир кылбай эле ушуну айтып койсоң, ошого жетиштүү дейт.